Il-Bayern Munich biex ifittxu l-ewwel rebħa tal-istaġun. Il-Borussia Dortmund biex jirrispondu għat-telfa li kisbu kontra Paris Saint-Germain il-ġimgħa li għaddiet. Nef minn ġewwa l-Olympia Stadium ta' Berlin, Antonello Abela iselmilkom jawguralkom lejt it-tajjeb u jilqakom għall-logħba tar-raba ġurnata tal-Antonello Sportsbook FIFA 20 Challenge Tournament. Id-derbi Ġermaniż bejn Bayern Munich u Borussia Dortmund. Logħba li mistennija tipprometti spettaklu u divertiment mill-aqwa żewġ timijiet illi hemm ġewwa il-Ġermanja bħalissa. Bayern Munich illi attwalment jinsabu fil-klassifika bid-draw u żewġ telfiet fil-waqt li Borussia Dortmund għandhom rebħa, draw u telfa. Naraw informazzjonijiet għal Bayern Munich, Neuer bejn il-lasti, Pavard, Boateng, Alaba u Davis fuq wara, 3 midfielders, Kimmich, Thiago u Tolisso u fuq quddiem Filip Coutinho, Robert Lewandowski u Thomas Müller. Il-bank ta' sostituti qegħdin naraw jinkludi plejers bħal l-ex-plejer ta' Inter Van Persic u Leon Goretzka in-nazzjonal Ġermaniż. Min-naħa l-oħra nistennew biex naraw ukoll il-formazzjoni ta' Borussia Dortmund li hija kif ġej. Burki bejn il-lasti, Piszczek, Hummels u Zagadou id-difensuri, l-erba ta' nofs il-ground, Hakimi, Brandt, Witsel u Guerreiro, Jadon Sancho u Marco Reus u bil-attakkan żagħżugħ tagħhom Erling Haaland. Fuq il-bank ta' sostituti insibu plejers tal-kalibru ta' Torgan Hazard u Mario Götze. Il-gowler ta' Dortmund Roman Burki li prova jispira lill-plejers tiegħu fil-waqt li inkwadrata hawnhekk għandna lil Robert Lewandowski li attwalment skurja żewġ goals fl-Antonello Sportsbook FIFA 20 Challenge Tournament. U appuntu se jkunu il-Champions tal-Ġermanja attwali. Bayern Munich ħajbdew il-partita, Bayern Munich flokkijiet ħomor mix-xellu kal-lemin fil-waqt li Borussia Dortmund flokkijiet sofor xorzijiet suwed ħajkunu qed jattakkaw mill-lemin nax-xellu. Pavard, Tolisso, Brandt, Witsel, Haaland, Brandt, Borussia Dortmund illi qegħdin jippruvaw jitellgħu l-ewwel azzjoni tal-partita, Hakimi, Brandt, prova fittex il-cross minn barra l-kaxxa, Brandt u jilqa' Manuel Neuer. L-ewwel azzjoni tal-partita wara minuti logħob. Thiago, Kimmich, Coutinho, Davis, Thiago, Lewandowski, Kimmich, Lewandowski, Thiago, Boateng, Benjamin Pavard, Kimmich, Thiago, Lewandowski, Thiago, jaqasta minn Lewandowski xottu jilqamek Roman Burki u il-Bayern Munich illi ikunu perikolużi u jekk jistgħu wkoll l-ewwel corner ta' dan il-konfront. Jinkariga minnu il-midfielder Ġermaniż Joshua Kimmich. Kimmich jilqa' Burki, Thiago ballun li jmur barra biftit. U il-Borussia Dortmund li issa mistennija jibdew l-azzjoni permezz ta' goal kick. Naraw hawnhekk ix-xott ta' Thiago li jispara il-fuq u Burki illi jibda l-partita minn goal kick. Piszczek, Hakimi, Sancho, Brandt taqassam il-Guerreiro. Guerreiro ikollu l-ispazju iżda Pavard jalaq fit-throw-in. Throw-in illi hawnhekk ser jingħata miż-żagħżugħ Norveġiż Erling Haaland. Guerreiro, Haaland, Guerreiro. Haaland. Il-cross. Reus. Neuer jilqa'. Wara kwarta l diġà kellna 3 azzjonijiet u s'issa nistgħu ngħidlu kull ma jonqos huwa il-gowl biex ikollna partita iżjed interessanti milli Borussia Dortmund bil-corner illi sejjer jagħti Marco Reus, il-kaptan tat-tim minn Westfalia.
Royce jilqa' Neuer u corner ieħor għal Borussia Dortmund. Naraw hawnhekk is-save li ġab Manuel Neuer mix-xut tal-kaptan Marco Royce li ser jerġa' jinkariga ruħu appuntu mill-corner. Royce għal darb'oħra Neuer jitfa' barra biex free kick għal Bayern Munich. Wara l-fawl fl-attak min-naħa ta' appuntu difensur Pollak Lukas Piszczek. Jinkariga ruħu minn dan il-free kick David Alaba, id-difensur Awstrijak. Alaba ifittax il-Lewandowski iżda jsib il-plejer ta' Dortmund. Piszczek, Sancho jersaq lejn in-nofs, Sancho jipprova u għal darb'oħra l-ballu jilqgħu Neuer. Corner ieħor għal Borussia, anzi goal kick għal Bayern hekk kif il-ballu ta' Sancho imur ftit barra. L-ewwel indikazzjoni jidher li kien appuntu corner. Ovvjament aħna qegħdin f'dirett tal-daqstant żbalji bħal dawn jistgħu isiru. Skużaw ruħna wkoll ma segwax ta' din il-paġna u appuntu ma qed isiru din il-logħba. U nisperaw li qegħdin tieħdu pjaċir taraw. Goal kick għal Bayern, Neuer. Coutinho, Davis, Thiago, Coutinho, Thiago, Lewandowski, Müller, Witzel, Brandt, ballun fit-tul, iżda jikklirjaw għal darb'oħra il-plejers ta' Bayern Munich. Filip Coutinho, Thiago, Lewandowski, Thiago, Lewandowski, Kimmich, Lewandowski, Kimmich, Tolisso, Lewandowski, Guerreiro, Witzel, Tolisso, Thiago, Lewandowski, Tolisso, Kimmich ix-xott! U l-ballun imur barra, 26 minuta logħob, Bayern Munich xejn, Borussia Dortmund xejn. Corner għal Borussia, anzi għal Bayern Munich. Għal darb'oħra Kimmich. Kimmich, Müller, Thiago, Kimmich, jiklirja hemmhekk Mats Hummels. Throw-in għal Bayern Munich. Tolisso, Kimmich, Tolisso, Müller. Pavard, Kimmich, Tolisso u il-plejers ta' Borussia Dortmund jiklirjaw throw-in ieħor fl-attakk għal Bayern Munich, nofsija logħob. Għadda tistennew ukoll l-ewwel gowl. Pavard, Kimmich, jixxottja Burki għal darb'oħra jgħid le. Salvataġġ ieħor mirakolus tal-gowler ta' Borussia Dortmund Roman Burki li f'dan it-turnament rejnuh ukoll jagħmel diversi saves importanti. Fost oħrajn tiġi f'moħħ il-partita kontra Barcellona fejn għal darbtejn Burki għal le l-attakkanti Katalani. Iżda lura din il-logħba, corner ieħor ta' Bayern Munich, Kimmich, Thiago, Alaba, Kimmich, Alaba, Kimmich, Thiago, Coutinho, Kimmich, Alphonse Davies, iżda l-ballun mur għand Borussia Dortmund, Erling Haaland, Jadon Sancho. Attenzjoni, Royce bil-ballun. Iqassam lil Hakimi. Throw-in hemmhekk għal Bayern Munich.
Thiago, Alaba, Davis, Thiago, għal darbohra, Müller, Kimmich, Müller, Kimmich, Tolisso, interċettaw tajjeb Borussia Dortmund iżda jidher illi għandna free kick għal Bayern Munich wara l-interċettazzjoni rajna kienet irregolari. Burki jorganizza il-barriera u Alaba appuntu jagħti dan il-free kick. Alaba, Lewandowski iżda klinaw tajb imma kien ta' Borussia Dortmund. Haaland. Ballun mitluf. Imura il-plers ta' Bayern għal darbohra. Tolisso. Kimmich il-xot! Joshua! Kimmich! Bayern Munich fil-vantaġġ. Jiskurja bin-numru 32 il-midfielder Ġermaniż Joshua Kimmich wara 41 minuta logħob. Fil-fema tiegħi naħseb li kien gowl meritat, sfortunat kien Erling Haaland illi tilef il-ballun biex minn dik l-iżbal appuntu Bayern Munich marru fil-vantaġġ permezz ta' Joshua Kimmich. L-ewwel gowl tiegħu f'dan il-turnament wara 4 logħbiet. Gowl ukoll importanti ħafna qabel tmiem l-ewwel taqsima, gowl ukoll li kien mistenni anke minħabba l-numru li kellna. Haaland jerġa' jibda l-partita għal Dortmund. Hakimi, Alaba, Boateng, Müller, Davis, Coutinho, Thiago, Davis, Kimmich, Lewandowski, 4 minuti ta' ħin miżjud sa dan it-tant mir-raba uffiċjal ta' din il-partita. Haaland, Royce, Brandt. Ballun twil iżda ir-referee saffar offside lil Jadon Sancho. U offside li ma kienx biftit, anzi kien b'ħafna hawnhekk kif qegħdin naraw. Free kick għal Borussia, anzi għal Bayern Munich. Alaba, Lewandowski, Witzel, Kimmich, Thiago, Davis u l-ewwel taqsima tispiċċa hawnhekk. Bayern Munich wieħed, Borussia Dortmund xejn, Joshua Kimmich fil-41 minuta. Ibqgħu magħna wara dawn ir-riklami il-logħba tkompli. Le abbiamo dato un cuore da 190 cavalli, potente, nato dalla Formula 1, preparato per la guida su strada. Il suo nome è BMW 320 IS 4 valvole. Datele strada se la incontrate. Sì, Milano, la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro della vita, di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere, questa Milano da bere. Scommetto che nel tuo piatto c'è la Simmental. No! C'è la Kingsman con i pomodori e le olive. Hai perso la scommessa. Carne Simmental, con un gusto così unico. Non sbagli mai.
Merħba lura għat-tieni taqsima tal-partita bejn Bayern Munich u Borussia Dortmund, logħba li Bayern Munich qegħdin imexxu bl-iskor ta' 1-0 gowl skurja 4 minuti minn l-ewwel taqsima minn Joshua Kimmich. U hekk Borussia Dortmund li ħajkunu qegħdin jattakkaw mix-xelluk għall-lemin illi kienu qed jattakkaw iżda tilfu l-ballun. Bayern Munich mill-lemin għax-xelluk bil-possess permezz appuntu l-iskorer tal-logħba s'issa Kimmich. Lewandowski, Müller, Pavard, Müller, Kimmich. Iż-żagħżugħ Ġermaniż li qed ikun strumentali f'din il-partita qed naraw jidher f'diversi postijiet. Referijat il-vantaġġ hawnhekk Bayern Munich għal darb'oħra bil-ballun permezz ta' l-iskorer għal darb'oħra Joshua Kimmich. Thiago, Davis, Kimmich, Tolisso, Lewandowski, Burki jgħid le u jieħu l-ballun u Haaland, Brandt, Sancho, Brandt, Hakimi, Sancho, Hakimi jibqa' jinsisti imur għal-cross iżda jiklirjaw hawnhekk il-plers ta' Bayern Munich. 55 minuta logħob, Borussia Dortmund jieħdu throw-in iżda qabel għandna l-ewwel bidla. Leon Goretzka jieħu post Thiago Alcantara. Ebda bidla fil-formazzjoni li mistennija tibqa' appuntu 4-3-3 għat-tim ta' Bayern Munich. Hakimi bixxek. Offside ieħor ta' Sancho. U din id-darba l-offside ikun verament wieħed marġinali għal plejer żagħżugħ Ingliż Jadon Sancho. Torgan Hazard jieħu post Ashraf Hakimi sa flattant fil-kamp ta' Borussia Dortmund. Torgan Hazard li wkoll skurja l-gowl li għen il-Borussia Dortmund jirbħu il-partita ta' l-ewwel ġurnata. Borussia Dortmund il-ġimgħa d-dieħla nhar il-ħadd 19 ta' April fis-sija ta' wara nofsinhar jilqgħu f'darhom lill-mexxejja attwali ta' dan it-turnament Juventus. Bayern Munich min-naħa l-oħra jiftħu l-programm tal-5 ġurnata nhar is-Sibt 18 ta' April fis-satejn esquart meta jilagħbu għand Paris Saint-Germain. Tolisso, Goretzka, l-ispazju Goretzka xut! Leon! Goretzka! Bayern Munich jiskurjaw it-tieni gol tal-partita. Wara s-sija logħob. Goretzka illi jagħmel effett immedjat fil-partita u tawża wkoll ta' triq li spjanaw l-difensuri ta' Bayern Munich irnexxielu jitfa' ġewwa wara biss 5 minuti li daħal. Il-plejer bin-numru 18, Leon Goretzka jagħmel l-iskor Bayern Munich 2, Borussia Dortmund xejn. Anke l-Goretzka dan huwa l-ewwel gowl f'dan it-turnament. It's all to play for again u Borussia Dortmund li jibdew il-partita iżda jerġgħu jitilfu l-ballu mill-ewwel. Kimmich, Lewandowski, Goretzka, Tolisso, Sancho, Royce, Witzel, Brandt, Royce li jitħalla waħdu. Torgan Hazard. Jantiċipaħ Davis. Lewandowski, Coutinho. Lewandowski, Davis, Coutinho. Throw-in għal Bayern Munich iżda l-ewwel ikollna sostituzzjoni. Serge Gnabry jieħu post Thomas Müller fil-waqt li Mario Götze jieħu post Jadon Sancho għal Borussia Dortmund. Jadon Sancho li kellu logħba diżappuntanti ħafna llejla, forsi xnijat li qed iġbuh viċin Manchester United qegħdin ukoll jaffettwaw il dan iż-żagħżugħ Ingliż. Iżda Bayern Munich hawnhekk kważi jkunu perikolużi, jinterċettaw id-difensuri ta' Dortmund. Witzel, Guerreiro fuq il-lemin iżda Bayern jieħdu throw-in.
Filip Coutinho jieħu il-post fil-bankina, jidħol minn floku l-ex player ta' Inter Ivan Perisic, illi ukoll jidher illi għal grazzja talla Bayern Munich biħsibhom jixxu fit-tmiem dal-istaġun. Royce mal-linja jippruva jmur għal-cross iżda jsib il-players ta' Bayern, Lewandowski, Hazard, Haaland, attenzjoni, Haaland jipprova jsib l-ispazju għax-xogħol iżda jingħalaq tajjeb mid-difensuri ta' Bayern Munich. Royce u Neuer jilqa' 75 minuta logħob, Bayern Munich 2, Borussia Dortmund xejn. U hekk naraw il-Goretzka bil-ballun, Goretzka jqassam il-Lewandowski, Goretzka, Bayern Munich illi jerġgħu tilajn hawnhekk, Goretzka, Gnabry, Goretzka jqassam il-Kimmich, Kimmich jqassam il-Goretzka, iżda jikklirjaw Borussia Dortmund u free kick għal Bayern Munich. Sostituzzjoni għal Dortmund, Julian Brandt jinqala u jidħol minn floku Mahmadou, il-player Mahmadou Dahoud ta' Borussia Dortmund. Free kick sa dan it-tant li jagħti hemmhekk il-player ta' Dortmund, anzi ta' Bayern Kimmich, jilqa' Burki. Dahoud, Götze, 9 minuti għal tmiem il-partita. Piszczek, Dahoud, Borussia Dortmund jippruvaw ifittxu l-gol ta' konsolazzjoni, iżda jsibu anzi il-Bayern Munich jerġgħu jieħduhom il-ballun. Gnabry, Tolisso, Kimmich, Pavard. Dortmund permessa Guerreiro li jerġgħu jippruvaw jiftħu il-partita. Kimmich, Gnabry, Zagadou, lura lil Burki, Witzel, Borussia Dortmund li qed jitfgħu l-ballu lura mifruq il-qudiem biex jippruvaw jiskurjaw. Bayern Munich min-naħa l-oħra qegħdin jalqu b'mod perfett. Tajjeb li wieħed jammetti. Hekk naraw il-Lewandowski, jaqassam il-Kimmich, Gnabry, imur għal-cross, iżda jsib il-Roman Burki għal darb'oħra, Bayern bil-ballun permezz ta' Perisic, Tolisso, Kimmich, Davis, 3 minuti ta' ħin miżjud, għal-cross, iżda jikklirjaw il-difensuri ta' Dortmund kif jistgħu. Torgan Hazard, Piszczek, Torgan Hazard, Mario Götze, Torgan Hazard, Piszczek, Torgan Hazard għal darb'oħra. Il-player Belġjan illi jipprova jitla mal-linja, jikklirjaw Bayern Munich iżda il-logħba tispiċċa hawnhekk. Bayern Munich jelbu 2-2 Borussia Dortmund u jiksbu l-ewwel rebħa ta' dan it-turnament. L-appuntament tagħna għall-aħħar logħba li għandna fil-programm ikun għal-lejla fit-8:30 permezz tal-logħba bejn Liverpool FC u Barcellona. Antonello Abela jsalmilkom u jawguralkom il-kumplament tas-serata tajba.